Stočarstvo u opštini Merošina dobija novu šansu, zahvaljujući ažurnosti lokalne vlasti kroz Fond za razvoj poljoprivrede i formiranjem stočarskih udruženja, ali i pomoći države. Govedarstvo, proizvodnja mleka i tov junadi ima dugu tradiciju, ali ne zaostaje ni gajenje ovaca na brojnim seoskim utrinama. Pašnjake još uvijek dobro koriste komšijska sela, Gradište i Balajnac, koja zajedno imaju 500 ovaca. Naš domaćin Cvetko Milošević kaže da će ih biti i više. Ovca koja mi je stvarno umiljata životinja, tako da ima i koristi, ima i zabava. Zbog toga sam se odlučio na tu životinju. Dobro, koja korist? Pa korist je, znaš šta, eto, jagnje stigne, može se i proda, može se i za kolje, i za sebe, i za svoju porodicu, i za tržište, da se sačuva, da, pa i ja sam ostavio ove godine, imamo matične 20 ovce, gde još nemamo nikakve koristi od državi, ali bit će sigurno sledeće godine, pošto ove godine smo se udružili, opština Merošina, zadrugu pravi stočarstvu, tako da primit ćemo i verovatno i nekog čoveka kog nemamo za sad za to umatičenje, naša opština, ali bit će verovatno i za sledeću godinu, bit će i subvencije, bit će i toga od države, nadamo se da nešto bude sve bolje, mislim, nego što je do sada bilo. Do sada nismo imali nikakvih tih subvencija, ali za iduću godinu sigurno će biti. Kakvi su uslovi za čuvanje ovaca, za ispašu? Uslovi su dobri, znaš šta, ima tu... Ima li prostora za ispašu? Ima, naše selo ima oko 700 hektara, ima susedno selo Balajnac, mi smo tu kao jedno selo. Oni imaju utrine, tako da leti kad je sezona, kad je puno polje i to, mi koristimo i te njihove utrine. I oni imaju nešto ovce, Gradište ima oko 300 ovaca, Balajnac i oni imaju 200, znači 500 ovaca za 2 sela, to mislim je dovoljno. Da li to znači da se ovčarstvo vraća na nekadašnji broj ili je ovo nešto što je početak? Pa ja mislim da se vraća na nekada. Nekada je čuvano mnogo više ovaca, ali bilo je mnogo više i ljudi. Znaš, sad sela izumiru, ali ipak ovi ljudi koji su ostali, mladi su otišli, ovi koji su ostali, koji završavaju te živote, što se kaže, u penziji idu, onda neke razlone, tako da je ovca jedna životinja koja je najlaganija, koja možda se preživljava. Najlakše se čuva i da može čovjek lakše da smanje ulaganja da dođe do profitnike, do koristi. Rekao smo, pomoć opštine je od značaja i za ovčarstvo i druge grane stočarstva. Na teritoriji opštine Merošine postoje seoske utrine, ima oblačina s možda najvećom površinom, negde oko 70 hektara, gde se mali broj goveda pa i ovaca čuva. Ovčari će biti uključeni u tom stočarskom udruženju, bit će oni aktivni i mi planiramo da i njih aktivno uključimo i da im pomognemo da se malo bolje organizuju, da tu matičnu službu, odnosno angažujemo lice koje će im pomoći i savjetodavno i praktično i vodići tu matičnu evidenciju da mogu da im pomognemo finansijski da nabave malo kvalitetnija grla, ako treba i plipona, pošto kod ovaca to malo specifičnije i brži je proces omatičenja, kraći je proces omatičenja, tako da se nadam da ćemo na obostranu korist da tu priču dovedemo da bude onako kako treba. Cvetko Milošević ima veliku podršku i pomoć u supruzi Dragici, ali tu su i porodice 3 udate kćeri. 8 unučadi im sada nisu od velike pomoći, ali nada postoji, kao i nada kod svih stočara Merošinske opštine da će u stočarstvu postići uspeh.